Ongowesifazane wakuleli odabuka e-Eastern Cape uthi uselala avuke endaweni ehlala abokufika ekhempeni eSheffield eThekwini lapho khona amamala wena elindele amabhasi azobalanda abahambise emakhaya bathiwa abahambi. AmaPakistani aqolozele abakuleli ibhade baze bancama kuze kwangenelela uphakala umthakathi kulolu daba njengoba kubangwa isitolo sabakuleli. AmaPakistani athi asindawo amamala wena abesho kumqedwa ngizomlando vokamchuno njengoba ekade eqhamuke endaweni yawo la bekwe khona eSheffield ekhempini lapho alindele khona amabhasi abisa emakhaya. Sasize sabuya isidumbu sowakuleli owashonela eRussia thinjiswe amathuba angcono omsebenzi kanti uzofike afakwe empini eRussia ne-Ukraine kanti uzofike ashonele khona eRussia. Kodwa ke isidumbu sakhe sesibuyile amalungiselelo omngcwabo ayalandela. Mbukeli sikubingelela kuphila lapho sibukele okhona njengamanje kwayintokozo siphinde futhi sihlangane nawe njengoba besilo wembukelo sophinde sihlangane kwelandelayo ngoba shonke ngenazo indaba zayo lo. Yithi ke labo sesiphinde sabuya siyacela ke ukuthi kubo bonke abasibukele uma ngabe uthanda indlela esebenza ngayo ushaye ama like lapha kana kuma video siwe siwafakile. Mengabe ke uyathanda ukuthi uqhubeke uthole ezinye indaba ushaye usubscribe ukuze uzoqhubeka ube ilunga lale channel ukhulekane nathi. Asihlale mbukeli njengoba sikutshela ke sikuvezele udaba oluthi lana ongowesifazane wakuleli odabuka e-Eastern Cape uthi uselala avuke endaweni ehlala abokufika ekhempini eSheffield eThekwini njengoba kuyilabo abalindele khona amabhasi azobathatha abahambise emakhaya. Lo wesifazane uthi lapha nje uzokweseka indoda yakhe ngoba indoda yakhe lena iwubaba wezingane zakhe. Uthi uzokweseka yona ngoba lo muntu usebehlala naye isikhathi eside kodwa manje useyaxoshwa kuthiwa akahambe esejardini abahleli kamnandi njengamanje uyaxoshwa uthi mayehamba lo wesilisa naye uyamlandela uyahamba ngoba yonke into i-ready passport is-ready yonke into imingumumo umthwalo useweni. Sissy, you said the reason why you are here is because you are dating a Malawian. Yes, ngilapha because ngithandana nomuntu waseMalawi. That is why I'm fighting for our foreigners. Because vele sizosala sisafa. What about ingane zethu? Sizokwenza njani thina? Njengoba beqosha ingathi izinja. No, it's not good at all. It's not good. That is why ngilala phandle mina nendoda yami. Ngoba ngithi ngiyamthanda. So ngizokwenza njani? Endlini asinaphisi uyashaya. Ngizokwenza njani? Mayisifa i-transport kushona le isidumbu siyabiza. Njengokubona ukuthi ngiyi-South African mina kodwa ngithanda nomuntu into eshoyo ukuthi angimjaji ngizofa lafa khona umuntu wami. So mayehamba umuntu wakho ebuyela eMalawi wena uzokwenza njani uyashiyeka eSouth Africa? Kwasamina umuntu wami mayihamba ngiyahamba. That is why ngila mayigqibela ukugibela ibhasi nami ngiyahamba nginayo i-passport already nginayo i-transport ngizomlandela umuntu wami. That is why futhi ngimfayithela njengoko ngilala naye laphandle mina. Izupho yami la ngikhohliwe ukuthi mina ngizalwa la ngikhohliwe ukuthi ngine-ID because ngithi ngakhetha umfana wangaphandle. Basebebone kanjani umoya laba bala eSouth Africa baseningizimu Afrika? Umuntu ukuthi ezoguqula endlini bashayele ezindlini. Njengoguqula endlini azashayele ezindlini. Okay, sebebashayele ezindlini. Uthi uzofuna ntoni la? Ntoni azoyifuna la? Ngoba yikho into afanele uyibeka apha. Ngoba phela ngithi laba abantu akabafuni bayabazona. Ntoni abayifuna la? Ntoni abayifuna la? Asekhulumela sisiwami ukuthi njengoba wena waze njengoba usho ukuthi bahlukumeza kakhulu abantu bala besilisa mhlawumbe othandana nabo ya mhlawumbe experience yakho mhlawumbe yagcina usubona mhlawumbe ukuthi uze unakhona. Yes sir. Yeah, sisiwami yakho. Yeah, sengisho ukuthi njengoba walithola uthando ngala abantu baseningizimu Afrika kanje. Ngizomlandela zizinja abafana balapha zizinja. Mina umntwana ngifake iplastic. Ikipa ngisikhulula isikeba ngiqobule. Ingane ngiye ekliniki ithi khwasha iplastic. Utshela ngomfana la. Mase sikhetha nabafana bangaphandle kubinqa. Uthi hayi ifutha nalo uyintombazana la. Uthi nalo umfana ngaphandle kumele uhambe naye ngizohamba naye umuntu wami. That is why ngilala naye phandle ngoba vele mase gqoka ukuhamba ngizohamba ngimlanda. Kodwa ukuthi ngoba ibona esaziyo ukuthi ibona abanobudlelwane nalabantu bokufika ikakhulu olakho udaba manje nobudlelwane nomuntu okufika ulumise kanjani na uhamba naye noma uhamba yedwa izingane nazo ziyahamba noma ziyesala nizokwenza kanjani udaba nofana nalo sicela nje ukuthi usithathe usibeke laphana ku comment section sidlule lapho uphakela umthakathi ugcine ngenelela odabeni
lamaPakistani kade egoloza ibhadi egolozela abakuleli mayelana nesitolo sabakuleli njengoba kukhomba ukuthi amaPakistani athi aseyindawo la izeke item amaPakistani ayinikezwe wona ukuthi aqhubeka asebenze isiphelile. AmaPakistani angena nje kuleli kulesi sitolo ngowesifazane osashona ongasekho, kodwa ke sishayile isikhathi sokuthi bahambe, kodwa kukhomba ukuthi amaPakistani asegoloza idanana, goloza nje ingcaco ukuthi wona awayindawo ahleli la. Kodwa ke mbukeli usefikele kuphakela umthakathi kuzocaca ukuthi ubani omdala inkuni yeqanda. Ubani induna yala? Ubani induna yala? Ufune kunokubanga uyabanga ufune induna ezimbili. Le site yakwabani lena esime kuyo yakwaNdaba yebo uyiphi induna eyabeka abakwaNdaba la? Ubaba mfowethu sowakhothama kodwa singaphikisana mina ngikhuluma ngomuntu owabeka le site umphakathi lo wemphakathi lenene ngani kuyahlonishwa lawo namfana uyazwana kuyahlonishwa la kuyahlonishwa la uyazwa akusikho lapha engidelela khona uthisha la ngizokhipha imvubu ngikuxebule ngemvubu bafowethu le site yabekwa abakwaMdletshe le yabekwa induna uMdletshe ngithi umphakathi lo khona la uyazi ukuthi le site yakwaMdletshe yakwaNdaba sorry njalo nonke nomphakathi niyazi ukwaNdaba la umuzi noma kwakuyisitolo kuphela kwakuyisitolo lokhu kwathi inhlonje esakwaNdaba lesi sitolo okay kodwa yona yakwaNdaba finish mphathi wami banqaba ngaliphi pho laba abantu ukuphuma esitolo sakini? Hayi bathi nje abayindawo ngaliphi ngesizathu sokuthi nje ilicense yabo le elapha ngaphakathi ayibizi bona kokuqala bizuba ibiza umuntu ontombazana nje wenzeka kanjani mhlonishwa ngicela iqiniso lodwa kuphela ngicela nje kulethe esikhulumayo ngicela iqiniso lodwa ngoba noma ngabe amaphutha bengakini sizokulungisa so ngicela iqiniso lodwa lo melithi kheqe phambi kwabantu ngoba ufakazi bethu lapha bese siyalungisa uma kukuthi khona iphutha laba ngakunini uma kukhona intombazane eke yabaqoma laba yakini nilikhulume lelo qiniso lelo ngoba isikhathi esiningi laba bantu ubathola begoloza kanje kunentombazane isuke iphakathi kuleyo nto leyo shonelini uthi nje kwafika omunye wase-Ethiopia wafika waqonywa la qonywa intombazane yakwabantu kodwa bona uphumi singayibali-ke kakhulu kodwa khona yakwaqonywa waqonywa waseke enzila izingeno nobabundaba ngeshwa-ke washona ngenxa yokuthi-ke ubaba lo wayipholisa kudala-ke se-PS kakhulu lo ntombazane lo owaqoma lo mu-Ethiopian wabe sesebenzisa ithuba nje ukuthi uyabona lo usegugile wavele wa-aplya la nge-ID yakhe then kwabe sekubuye kuhlalwa phansi-ke sekulungiswa leyo nto kwathi unikezwa-ke unikezwa 5 years after 5 years phuma intombazane untombazane ubani wayemnika u5 years endaweni yomuntu enza ubugebengu uye wayeyinika phela ngoba yayingasarenyiwanga phela i-contract wanele ukubona ukuthi umkhulu lona usehlala yedwa kusetshenzwa nonke nisebenza kude nonke ney'hlobo zenu usebenza kude abanye baba banaki alright so senifuna ukuyilungisa-ke manje sifuna ukuyilungisa okay so ngasemasayidini leni ngasesayidini leni akuphi amaphutheni phutha-ke yileli lokuthi uma sekufika-ke manje-ke laba-ke laba bagoloza nendawo senze iphutha lokuthi senze isivumelwano nabo esibhalwe phansi thina uyabona-ke besiphelelwa nini? Besiphelelwa uJune 1 kulo nyaka 2006 kulapho-ke lapha bathi-ke khona basayindawo khona so zonke lezi khathi niyabuya niyabatshela ukuthi amadoda sesiyayidinga indawo bathi abayindawo sibuyise emaphoyiseni athina amaphoyisa athi asithatha ummeli no akuyona i-civil matter leyo sambeni siyakhona sanibona madoda balekile ngekavele sanibona cha phela sosibulala lesi sitolo makukuthi akafuni kulokhosi sanibona madoda velani la
ngicela ukuthi lento yabona lento njengoba isingelwe yini okokuqala ngizocela ukuthi kube nenhlonipho nina nabanikazi enizolwe lesitolo ayikho into engizoqhubeka nayo niyenze singaqedanga ukulungisa lolu daba so ngicela leyo nhlonipho leyo okay so mayebaleka ashone ngakuphi uphume ngemoto ahamba uhambe ngeenyawo Yeah. Isitolo kusivula manje kwasala ne-security lakho selibhashela ama-security nale kade lilapha security alisekho-ke manje selibalekile Ngeke wangena lapha nje badisappear. bavele badisa ngiyathatha Kodwa lo dayisayo ngisho ulikhona la uhambe ngapha. ngeenyawo wase-Ethiopia uhambe wayehlala kuphi uhambe ngeenyawo washona le uhlala kuphi Ulala la ngaphakathi. so wenze ngicela obani abangakwazi ukulekelela ubhuti lo nosisi and futhi ngicela ningathukutheli sisi ngicela ungathukutheli uma ukuthi uyathukuthela uhlale ekhaya ngoba lokhu kungalungiseka ngomoya omuhle ngiyabona manje uyadinga ukuthukuthela ungathukutheli uyangizwa Ongisa umlando uFokamkhulu usizwe amaphoyisa ngenkathi efika eSherwood endaweni ehlala kokufika lapho ekhona ezobaqalaza nje ezobabheka nje ezocheck isimo ukuthi ngabe siqhubeka kanjani njengoba ioperation leyo ukuthi abahambe njengoba belapha nje lapho bokufika abawomdawu waseMalawi elindela eSherwood eThekwini baxoshwa uyena Ongisa umlando uFokamkhulu ezilekelelwa iyona iSouth Africa njengoba behola umkhankaso ukuthi abahambe uNgisa umlando uFokamkhulu uphakela umthakathi intokazi enhle lapha uJacinta Zinhle Mangobese ngakho ke Ungisa umlando uFokamkhulu utheme eqhamuka lapha ezokufika noma abomdabu wokufika babuya eMalawi basho umudla abamfele kwasiza ukuthi Ungisa umlando uFokamkhulu ugadwe amaphoyisa ngapha nangapha amaphoyisa akhona lapha endaweni agade isimo kodwa ke mbukeli sokuthatha sikubeke kwisona sigameko esenzekile kwintatheli ngale nkathi kufika Ungizwe Mchunu esuzobheka ukuthi ngempela bayahamba yini abakufika baseMalawi namhlanje uthe engakalibeki nje engakasondeli naseduze kwabo babe beqala bemphimisela ngamagama akhe kahle zewashe ethi abahambe besho nabo ukuthi abahambe kube qondise kuyena Ungizwe kuthiwa naye akahamba akasukela abamdingila kodwa ke akazange ahlala uthe qhu wasebuya yahamba ke kodwa ke abekhona amaphoyisa ezoqapha isimo nabaholi noma iziphathimandla zakhona eMalawi neziphathimandla zakhona la KwaZulu Natal zakwazi ke ukuthi zidambise ilaka kade likhona la ekseni Uyalikhumbula mbukeli udaba lensizwa eyashonela eRussia ebuya endaweni yase KZN eKranskop kwavuka phansi lensizwa lena sekuphele inyanga ingalena kuhlanganiswa ukuthi ibuye isidubu sayo sibuye ngenhlanhla Babu Anda Msweli wangenelela sokhumbula nje kulamasuta amabili simbonile esendaweni yaseKranskop kwaSiyabonga kwiSupermarket lapho khona okade eyokwenza iawareness ukuthi sinenkinga lapho abantu basicela ukuthi abantu bafake isandla kuhlanganiswe imali kwakufuneka imali engu-30,000 ukuze isidumbu sikwazi ukuthi sibuye ngenhlanhla ngempela abantu bafaka umnikelo usiboniso uduma wabe esengenelela laphana Minister of Transport eKZN wangenelela naye wafaka isandla kulokho kwase kukhona kumnikelo wabantu bakuleli nangempela ke sekulalunga isidumbu sibuyile uhlelo lokuthi umfowethu afihle ngezizotha njengamanje iprocess iyaqhubeka Ngoduso kaSihle Makhaya oshile emhlabeni ngo-28 akaMashi endaweni yaseRussia. Kungilimazile ukuhamba kwakhe ngendlela esibangisane ngayo besiyifamily encane kodwa ukubambisana kwethu bekubukeka kunekusasa eliyaphambili beka ubaba othembekile efamily ebantwaneni bakhe nakumama wabantwana bakhe ubenza ngakho konke amandla ukuthi sithole konke esikudingayo kodwa ukuphoxeka wakhe ukuthi ahambe agcine ngakuthola ngokuphumelela ekuthenini ekusaseni abesifisela lona somndeni wakhe. Ujabulile manje ngoba seniphethile nikwazi ukumthola ukuthi nimfihle. Sijabulile kukho konke uMEC neKwaZulu Natal ugovernment abasize ngakho abangisize ngakho ukuthi ngigcine ngumtholile ngoba ebengifisa yikho khona lokho ukuthi agcine etholakele angcwaje ukuze ngibe neclosure nabantwana bakhe bagcine bazile ukuthi ubaba wakhe washona waphelelaphi.